Podignimo glas. 70.000 je ljudi ubijeno za 4 godine. Građani 92, 95, sjetite se. Vi najbolje znate 92, 95. Vi ste najbolji primjer cijelome svijetu. Bosna i Hercegovina najljepša, najbolja zemlja na svijetu. Najviše slobode ima ovdje i ne treba niko nama da govori o slobodi. Hvala imamu Gazi Husrev-begove džamije. Hvala borcima. Hvala invalidima. Hvala šehidima. Hvala šehidskim majkama. Vaša djeca koja su se rodila poslije rata. Hvala vam, borci! Hvala generalima, hvala ratnicima, hvala djeci koja danas cijelome svijetu govore da su gladni, ubijaju djecu putem hljeba. Bosna i Hercegovina, imamo pravo svima danas da kažemo, svim predsjednicima država, svim vladarima, otvorite granice danas! Gaza zove, dijete zove, glado, prazna šerpa! Ti si vladar Egipta, otvori danas granicu! Melik Abdullah, kralj Jordana, otvori danas granicu! Sada polako prema vijećnici. Uzmite ove transparente, ovo ste vi, najljepši grad na svijetu, Sarajevo. I sa Enesom Bešlićem, i sa Josipom koji je jučer prekučer dočekao svoj smiraj. Svi mi želimo smiraj. Hvala svim građanima koji su donirali, a mi nismo to tražili. Hvala. Vaš novac 100% dolazi. Nama marka ne treba. Hvala borci 92, 95. Ovo je sloboda. Trumpu sram te bilo. Trumpu sram te bilo. Trumpu sram te bilo. Samo ratove vodiš i proizvodiš bombe, ubijaš umjesto da svijet živi u slobodi. Nisi vlasnik nijednoga života. Hvala građanima. Vaša marka danas pobjeđuje. Danas otvarate vrata u Gazi. Budite sigurni. Ovo je pobjeda. Budite sigurni. Čista duša vaša govori. Idemo do vijećnice. Pošalju, cijeli svijet danas je ovo snimio. Vi ste dio Palestine. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea. Palestine will be free! Palestine will be free! From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. Gaza, don't you cry. Gaza, don't you cry. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Bosna i Hercegovina će danas cijelome svijetu reći Gaza mora biti slobodna, dijete mora jesti hljeb, dijete mora jesti hljeb, dijete mora jesti hljeb. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!
go to the sea. Palestine, will be free, Palestine. That's right. Draga šefa iz Drage, budimo se. Free, free Palestine! Free, free Palestine. Free, free Gaza! Free, free Gaza. Koji svojom dušom, svojim razumom poziva ono što su radili od 92. do 95. i donijeli ovu slobodu. Ovaj današnji glas, budite sigurni, donosi slobodu. Danas se otvaraju vrata Refaha s vama. Danas se otvara jordanska granica s vama. Danas se otvaraju granice iz Egipta, Maroka, iz Alžira, iz Libije. Hvala našoj braći koja su se probudila. Hvala svim građanima koji danas govore istinu. Ovo je sloboda. Jel želite demokratiju? Evo demokratije. Mi bolje znamo šta je demokratija. Budite sigurni. Cijeloga svijeta su od 92. do 95. pokazali. Oni su ponovo vratili ovu vječnicu koju je neko spalio. Oni su ponovo vratili ovo ime Sarajeva. Oni su ponovo vratili ovu Irat kuću. Vi ste danas iz inata izašli po ovoj temperaturi, ali Bog vas čuva, budite sigurni. Netanjahu dole! Netanjahu dole! Djeca Gaze gore! Djeca Gaze gore! Djeca Gaze gore! Hvala vam! Čuvajte zdravlje! Hvala vam puno! Napisao pismo i rekao da će zbog toga da odgovara